Kiuria kiano ugathie kihitahitano-ini kia upresident hamwe na munini wa president William Ruto gikoretwo gigitigwo kiri o gia gwiciririo anja na speaker wa bunge Justin Muturi uria wirigite kuingira thiini wa ngwataniro ya Kenya Kwanza ni umwe waria maronekana ta mangeheo mweke ucio na umuthi Muturi ni onanirie dalili cia kuigana ati aya gukorwo niwe mwamure na gukorwo eka undu karitio Kora mathoma me bahasha-ini we. Kora mathoma me bahasha-ini. Na wigie ndereti iria irathie na mbere ya kana ahuraniri ya upresident ni mabatie ni kuheana maritwa ma anini ao gukinyeria tariki 28 ta uria kamiti ya ithurano na miaka IEBC irarutire riathani riu. Muturi augite IEBC neo ibatie ni kuheana gitumi kia murugamo ucio akionekana kwaga kunyitanira naguo. IEBC no mangiheana gitumi gia kuheana date ya 28th April niki kiratuma maheane date hiyo na ni moi action nominations ciao muthenya uria candidates othe magatwara maratathi ni mweri 22 mweri wa 5. Procedure ino yonde no nginya namba 1 ikorwo gazetted, right? So now by 28 no nginya these two main coalitions ivesane the running mate na hapo sio kuvesana the running mate niguo running mate ucio una ketwe kendwe atwike gazeta the running mate wao. Kuringana na ndumiriri irerekereirio ni wakiri Paul Mwangi rurenda-ini rwa Facebook igie ndeto ino aronekana kuregana na murugamo wa IEBC akiuga ati gutire hindi mundu angineana ritwa ria munini wake ona atari arekirwo mukonde gukorwo ari muhuraniri ona gutuika ndeto ino ironekana gukorwo na ngurani ya kimeciria kuma kuri mawakiri. Right now it is very clear that the presidential candidate wa Azimio ni Raila Amolo Odinga. And just the other day, the Azimio team was gazetted. Namara gazetted team yao. It's only the Kenya Kwanza that has not done so. Muturi augite ciama cia kiuteti ciri na wiathi wa kuregana na itua ria IEBC kuona riathani ria IEBC ritire na mithingi ya kiwatho. Date na ya mweri 28th April ni dire thiini wa watho ni administrative. Koguo ciama no irege ciama no iregane na date hiyo na digwiciaga eno wa IEBC magika. Ngwataniro ya Azimio ikoretwo ikionekana gukorwo na thigithigi ya no batie ni kwamurwo gukorwo ari munini wa Raila Odinga na mutongoria wa kiama kia Wiper Kalonzo Musyoka athiete na mbere na kuhinyiriria ati we ni wa batie ni kuheo kanya kau guku na kio gitaro kia Mount Kenya gikigia na matanya ati umwe wao nuo ukamurwo na uguo ihinda ria thikũ 10 iria IEBC iraheana cikionekana ta cingiongerera urugari ngwatanĩro-inĩ ici. Find so many angles as pertaining to uria gatwika running mate and rimarona kabinda gatikeganu tondu anao ni marabatara gwikara nthi macire niguo mamenye uyu ni gatwika running mate akorwo uyu ingi ndiketike gatwika running mate na kio gatwika running mate agatwarwo mwena wa Kenya Kwanza ndukoretwo ukionania gukorwo na ngucanio na thenge wa gukorwo na ciama ngurani na Muturi augite ni mehariirie ndagika yothe kuneana ritwa ria uria ugakorwo ari munini wa Ruto. Mĩario ĩno o rĩngĩ ikionania ta kungikorwo na uiguano rikitie gukinyanirio. Kwa nie kana mundu ni ritwa riheanitwo by 28th mweri uyu kana ikaheanwo 22 itina thina mothe ni sawa. Handu-inĩ ha Kameme TV ritwa riakwa ni Kimani wa Ngũnjiri.